İşler жақсы жүріп жатыр. Құдайға шүкір. Қалан ака, іште жайлап отырсыздарбы? Алишер, Жеңеш. Қандай болып жатады? Жақсы болып жатабы? Молотокты берейін бе? Ертең бүтіп қалады, Құда қаласа. Жақсы. Құда қаласа. Остановкабыздағы бүгін баштадық, дағы ертең бүтіреміз Құда қаласа. Акимова, не қылып отырсыздар? Баштап бүтейін деп қойдыңыздар бы? Бүтіп отырады, мына сварщиктер. Ұстауылдар шу. Жақсы. Мынау өзіміздің остановканы бүтіреміз деп, шу елдің ішін қылып отырады. Рахмат шыбарға. Соғыпчылыққа жақсы іштерді атқарып атқан бірінші мына ұсталарымызға Алла Тағалам разы болсын. Көпшілікке рахмат. Көпшілікке Алла Тағалам разы болсын. Ушыл іште ұйыштырып атқан ушыл Акимовабызға, Қалан акабызға, Маш акабызға, Мұқыш акабызға Алла Тағалам разычылығын берген болсын. Үй бүлелер менен тынч аман болуштықты Аллахым нәсіп қылған болсын. Шундай дайыма сооптуу амалдарды аткарып жүрүүнү сиздерге бардыгыңыздарга нәсип кылган болсун. Калан ака? Кандай болду? Эртең бүтөйүн деп атабы же кандай? Эртең уста жакшы иштешти. Колдон келсе жакшы аракеттерди кылып атат. Рахмат, уста балдар иштерин иштирип коюп иштешти. Кудай кааласа бүгүн жеңилдеп чыкса, эртең кудай кааласа иштейт, абеттен кийин бүтөт кудай кааласа. Рахмат балдарга. Элге дагы рахмат. Тууган уруктарга дагы рахмат. Рахмат. Жакшы. Жеңишбай менен мына ал жерде Алишер уста. Алишерди жакшы тааныбай калыптат окшойт, Ачкини неме кылып алып. Жакшы. Жакшы гүлдүү кылып. Мына Кудайга шүгүр, Алла Таалам насип кылып ушул остановкабызды дагы бүтүрүп алдык. Ушул тууган урук эл журт бар экен. Мына усталарыбыз бар экен. Ошол жакшы ишибизди дагы жыйынтыктап алдык. Ушул ишке башында туруп, ушул ишти уюштуруп жүргөн Акимовабызга бир сөз берип койсок, Акимовабыз. Ustalarga, tуугандарга рахмат. Бардык уюшкандыкта катышып, шуну бүтүрдүк. Бул остановкабыз элге кызмат кылсын. Айтканыңыз келсин. Балдардын ден соолугу чың болсун. Өмүрү узун болсун. Бала чакасы менен тынч болсун. Рахмат. Анан мына эки устага жеңишке, шу келинибиз уултуу болсун. Амин. Катаны берейли. Амин. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وآخرة حسنة وعذاب النار رحمتك. الله أكبر. Alişergem şu gelini köz teң karıp bala çakası bilen tınç bolsun, ömürleri uzak bolsun, oylagan maksatına jetsin. Amin. Tuğanları bilen, eli jurtu bilen tınç bolsun. Amin. Allahu Akbar. Kolunlar dert görmöksün, ha? Allah Taalam ушул кандай жакшы максат тилейиңер болсо, Алла Таалам ошол тилейиңерге жеткирген болсун. Илайым ушундай элдин керегине жараган инсандардан болуп, дайыма ушундай амалдардын жакшыларын аткарып, үй-бүлөңөр менен тынч, аман эсен болуштукту насип кылган болсун. Ушул ишке баш көз болуп жүргөн ушул Маш акабызга, Мұқыш акабызга, Абан акабызга, Акимовабызга, Қалан акабызга, жалпы эле ушул уюштуруучу, анан демөөрчү болгон жалпы биздин агаларыбызга, өлкөлөрүбүзгө Алла Таалам бардыгынан ыраазы болсун. Кулайым ушул остановкабыз жакшылык иштерге насип кылып буйрсун. Ушул жерде эс алып адамдар ушул жакшы урган экен деген bir sözdörde aytkan bolsa, rahmatını aytkan bolsa
Biz de razıyız. Allah Teala'm da razı olup. İlayim жақсылықтар бола берсін. Айлымызda Allah Allah. жамандықтар болбасын. Ушул мындай иштердин көбүн